Litial Reanacuan Listolbal Utlishnahual Salisantilhu Nokoshkechistawal Rulish Rahom di Dios Chirish Listenamit Uchan Rulish Tialalil Reshlo Oninkil Saistolbal Lisantilhu Uchtilbal Sa Nakakeretal Nakanjun di Huli Nasholob Ripshones Denaulitial Utlitial ta Japan kere Denaulitial Utlitial ta Japan kere Tenaulitial Utlitial ta Japan kere Sala kulbal salihak anghelain Hunkamo kuchik na katawqib Sa lignalipak Salishloqlah atin ni Dios Churuli kak anghelain Yoko chishkotzbal hun ak esilal Nashkam sholomil Chalen sali eku krelikutan Kwak To sali eku krelikuk kutan Natyalimank sa kashlal atin De puesta a puesta de sol Janak natyalimank Kaputruli nalebain Mare a kwabiom Hunsutak Barku natyalimank Kwanko sa likutan krelikauresingkib Kaput natyalimank kain Mare a kwabiom Akwi hunsutak nak na Kubamank Nak na ekuk lisak Toh nak na ekuk chik lisak relikutan hunchik Kaunak na kestya basili po yanam hain Ut aru Nashkam kwirip linalebain Riin ni hilo balkutan Chirisha incho ko chinalibak sa litsolo kain o kanaksala kulbal kaureksiagwim Kwikwan klasan tilhu Ningkela bukbal nak Chinakoch enik chistsilbal rish lirati ni Dios Charo nak na syaka Lishkutankil reli ilang Likukkutan Lihilobal sábado Barkuin kataman shulubong kamukaklakwi lubal utotihok At katyotyogil Dios lo onimpil teros mila kabahun sus sa shpeng la tyop tesiyom nakabantyo siya kwe nakchirulihon na lain hebli kakomon lityokep chi aping sa lipuk tesibalatin lityokep ako ichikutsok ikin sa lihungkung krebli redes sociales at kakwa pantyo siya kwe rikinisyo amem nkwa huna hechit solok sa la santil hu chwa beresik rikila santil musik sa shkabalako lali Jesus o kanta siya amen ho kami ilina ko taurash tikip angkil litzolo kain rikin atinak chirish hun calendario. Mare aqua biom atinak chirish lish calendario li kawa Gregorio. Li calendario gregoriano na jeli mankre. Patput kwa na calendario hain. Li calendario gregoriano haan li spislep li hun chichiap. Parkwi kwan li spispal li hun po. Parkwi kwan li spispal li hun shaman. Ut parkwi kwan spispal li hun kutan. Aniki shakapan kre li calendario hain. Ni kawa Papa Gregorio XIII na jeli mankre. Haan li kishakapan kre li calendario hain. Ut haan li calendario li nakoksi chalen salichiap 1585. Tochi ubeh. Chalen salikakutan kilep anak kwan. Atin raro kil mahichik na halmank. Lish calendario le kawa Gregorio natiklak chalen salishpen po il relichiap. Le kawa Gregorio kishakap nakchiruli po enero tatiklak lichiap utarake tokchiruli po diciembre. Hokain nakataw lish calendario le kawa Gregorio. Li junjung chipo Sali calendario gregoriano Hunakwilipol nakataw Parkwikwan Kwashaki Bishkakal Kutanjisa 28 días Halipo febrero Rahlal Kaib Chiap Nakakereta Nakwan li Pele Bishkakal Kutanjisa 29 días Utebli Huncholepchik Heblipo Reli Hunchiap Kwan po kwan 30 días chisa, kwan po kwan 31 días chisa. Atin raro kil, naknenko atinak kirisis calendario le kawa gregoriano, hain stioptesiom le kawa papa, sa diskutan kil chaka. Kwan tish kwan kil, li ratin
Kwan ralal sa shpen chishunili tenamit. Chibabayili hunjun chistepali ruchichoch ke ok chischapali calendario hain. Ut ke ok chirok resh pere sinkil ut resh aqua behinkil resh ispali jonal sa eblistepale. Nikawa Gregorio kishakap ahkwi. Rikin shinawom rikin solom ahkwi. Nakhunikutan kwan kaib shkakal jonal chisa. Likutan natikla chalen chokrele kwa Gregorio sa rish calendario natikla chalen sa chitokil liqokchin ut narake tog sa chitokil liqokchin. Ha ini ka calendario aba imbil gregoriano ut napalo sa tepalchis hunili ruchichoch ay nakochis beresinkil li calendario hain. Abanan. Jorralash ka holi Dios. Chan rachru nakla o takapis li honal. Matakapis honak nashbane kawa Gregorio, lekwa papa. Homanak takapis likutan honak nascheli Dios saliratin. Mareta kwe li calendario li natauman saliratin y Dios a un calendario. Reheb chakla judío cuando na juneliko ka nacheli mank. Abananik a atin raro kil. Lisantil hu mon correp ta chakla judío. Lisantil hu mon correp ta las hebreos. Lisantil hu rechis hunili poyenam chopte simbil sa shbenar chichochain. Hokanak li Dios arin nashkeshna lepdish tenamit. Nashkeshna lepdira lashkahol. Nashkuchiru chano tentot kwan sa shbenar chichochain. Hokanak nakatausa li hu Génesis capítulo 1. Chanrunak li Dios kishbahanuli chopte sink. Ucharunak nashpis li hun chikutan. Nashcheques el versículo 5. Nakishbali en chopte sink. Nashcheque hokain. Ki ekuk ut kisakeuk haan lishpen likutan. Nashchiabasikuchik lishkap kutankire li chopte sink. Versículo 8. Ki ekuk ut kisakeuk haan lishkap kutan. Uchihokan auxche balques el capítulo 1, josa el versículo 13, nasche kuchike ki ekuk ut kisakeuk haani rosh kutan. Versículo 19, ki ekuk ut kisakeuk haani shka kutan. Versículo 23, ki ekuk ut kisakeuk haani ro kutan. Ut versículo 31 nasche ki ekuk ut kisakeuk haani kwak kutan. Uchalenak ng kokulak sa capítulo 2 nashkab echik likutan re ilank li kuk kutan li sábado. Atin raro kin. Saliratin y Dios chocochis que balretan nak makash aba ebli kutan. Leko a Gregorio kishkesh aba ebli hunhung chikutan. Kish aba ili domingo, kish aba ili lunes, li martes, li miércoles, li jueves, li viernes uti sábado. Hapananarin sa li hu Génesis, kahkuinak aba imank, shpen kutan, shkap kutan, shrosh kutan. Uchihokan chi uberto sa li kutan. Leko a Gregorio nakanaunak mongko antachak ni komon li napapan sa liratin ni Dios. Haran chik lиш papa leko a Gregorio. Halan il Dios na shlokoni chak leko a Gregorio. Chiban bil Dios na shlokoni chak leko a Gregorio. Li domingo, han hunkutan siya kawambil shpane ko a Gregorio. Sashkaba lish Dios sake. Li domingo, ebil ho domingo ho shkaba. Sashkaba li Dios sake. Li lunes, shakabambil sashkaba lipo. Luna, nang keshlokoni chakru lipo. Martes, sashkaba li chaim Marte. Miércoles, sashkaba li chaim Mercurio. Jueves, sashkaba li chaim Júpiter. Habanan mo kutyal chaim mepta. Ha inch Diosep chakheb las Romanos.
Joseph chakeb lah griegos. Joseph chakeb li napalchik chitenamit li akaba imbilep chak rubelah lah romanos. Viernes ashkaba Venus. Sábado ashkaba Saturno. Hokanak liqwa Gregorio kishkerish kaba li hunjung chikutan ut hokaan kwang sa liqa kalendario anakwan. Habanan ni Dios mahungkwa kishkaba ili hunjung chikutan. Sashkaba raheb li chaim. Kahkui kishiebre shben shkutan shkap kutan rosh kutan. Habanan. Honas khatie chak liqwa Gregorio nash tukub ut nashaka naklikutan na tikla sa shito kilik oktin. Habanan ni Dios maghokaan ta kish kabai ut kish chakrabi arin sa lihona la ki usman klitiop ta sink. Hosh kabili hu Genesis nashcheke halish en likutan. Haba hunkutan arin sa lihu Genesis shakabamil ki ekuk ut kisakeuk chan. Sa lish calendario li Dios. Sa li calendario shakabamil sa lisantil hu likutan na tiklak nak na ekuk lisak nakshmoy kilisak aran tiklak tyo hu likutan. Ut kisakeuk changuchik. Hoka naklikutan sa lish calendario li Dios na tiklak nak na ekuk lisak na oktinok, na sakeuk, ud na ekuk kuchik lisak Haang hunikutan sa lish kalendaryo li Dios. Haini siya kabambila rin sa lihu Genesis. Tiyal, likawa Gregorio, kwan rahom awud na kishakam, nakhokaan, lihun chikutan, Shbanak nashkabai año solar naschere dis calendario haan. Heblah hebreos que ok chiroksinkil lireta lilisake u direta lilakwilipo. Lunisolar kabana kesche hanem. Habanan ni Dios aki shakap chan rulireta lilihunchikutan. Nakna ekuk lisake. Tohorenak tohna ekuk chik hohulahak. Aan hunikutan shakabam ilarin sa lirati ni Dios. Hokambi. Naknang kotsolok chirish li hilopal kutan. Nakoksili hu Genesis recholo bankil. Hokena tikla kunikutan. Ut hokena rakek hun chiklikutan. Udak nang ko atinak chirish li kukutan li hilopal kutan li sábado. Yo cochis cholo bankil. Chok reli Dios honak shakabam bilarin saliratin. Lihilo kutan na tikla sa likutan viernes. Sa lish calendario liqua Gregorio. Naknaulak li honal re naknamoy klisake. Sali kwak kutan, aba imbil viernes, salis calendario li kwak Gregorio, abanan kwak kutan, salis calendario li Dios. Nakna moy kilisak aran stikla chikan ni kwak kutan. Uthok chiknarake li kwak kutan, nakna moy kuchiklisak chiru li kwak kutan. Akshpen kutan chikreli shamana azali honal nakshmoy lisak Kwan retalila in salirati ni Dios, renak ka ku, chano naklistenamit ni Dios akwi kiroshlok ili taka ini akshaka ambilshbahan ni Dios saliratin. Un nakakerektal sa lihu Levítico capítulo 23, ut versículo 32, naknascheke chihokain. Aanak hilo bal kutancho erela Parkuitesh ayunik. Tatiklak eku. Sali bele belipo. Toch sali eku hunchik. Arin yo goche atinak hirishunin Abanan. Li Dios kiroxilire talil hilo bal kutancho ereli nin haan.
Honashcheta tiklak sali eku, toch sali eku hunchik. Hun hilo bahal kutan. Hokanak anak kwan ko sa hun kutan. Aba imbil jueves. Sa lish calendario liqua gregoriano. Chokre liqua gregorio li jueves a in. Stikla chalen sa tokil li okchin. Naksho sa keukre li aklakain. Ucho ekuok. Utanak kwan. Toh kwan cosa lish calendario liqua gregoriano. Toh jueves. Abananza lish calendario liqa Dios. Honak ambilarin. Monko jueves ta chik Juanco. Juanco chikan sali kwak kutan. Juanco chikan viernes. Kuitaraj kahrash kaba inkil honak nash kaba ili kwa Gregorio. Abanan kaba imil kwak kutan. Chalenak shmoy chakli ekuk. Shmoy lisak Shala chikli kutan. Anakwan sa ak kutan chik Juanco. Shake chikan li rok kutan. Stigla chikan li kwak kutan. Uthok eta rakek li kwak kutan kain. Ulahak. Nakta moy lisak Unak shmoy lisak stigla chikan li kwak kutan. Hokaan siya chakrap imbil sa liratin ni Dios. Archik ng kataw hunak siya linalebain. Sa lihu Nehemías capítulo 13 versículo 19. Hunkutan. Lekwa Nehemías ki okchi sumenkil ruhun kilal sa liste pale litenamit. Shbanak ke oksh mushbal ruli hilo bal sábado. Udekwa Nehemías ki sigru charush tukub angiruli kilal hain. Hokanak ng kataw sa lihu Nehemías capítulo 13 versículo 19. Hunli shbanuom lekawa Nehemías. Udnas cheke hokain. Hokanak king chitzapek li okebal eku. Sa stiklahik likutan sábado. Awut naklisan dil huchos chebalarin. Nehemías capítulo 13 versículo 19. Hokanak king chitzapek li okebal eku. Sa stiklahik likutan sábado. Las Nehemías. Nashnaunak likutan sábado. Natikla eku. Eku. Sa sharakik likwak kutan. Naknamoy kilisak sa likwak kutan. Aba imbil. Viernes sa calendario kwa gregoriano. Naknamoy kilisak nakna eku. Nahalachik likutan sa calendario ni Dios akpuk kutan chikan. Hokanak likwa Nehemías nasche. Hokanak king chitzapek li okebal eku. Sa stiklahik likutan sábado. Ut inkachik chiteman tohre talta numek likutan haan. Kuan kebah kui angel chiku. Kin shakabe chirishep li rokebal Jerusalén. Renak mahun li ikta oksa likutan sábado. Shbanak lah Nehemías nashnamak likutan sábado. Hanjun kutan relok oning. Inkare trabajik. Inkare chakok. Inkare kachink. Inkare lokok. Inkare trabajik. Hokanak isapro kebali tenamit Jerusalén. Shbanak hebli komon. Keok shmushbal ruli hilubal kutanain. Haban kahkuit na ulak. Li kukutan nak namoy lisak viernes. Las Nehemías na nashtaklachis tsapali rokebal. Li tenamit Jerusalén. Shpanak nashnaw nak kukutan chikan kwanko. Shpanak nashnaw nak kukutan chikan kwanke. Atin rarokil kwa hunchik li esili na kutash kotzbala kwe chirishain. Sa tiempo chikli Jesús alihu Marcos capítulo 1 versículo 32. Nakataw hunchik li esilal. Escuchan. Nakak shokli saqe. Chish hunile lityah. Utli
chanim ilep shpanachza que kame chakrik Jesús. Chuchukep chirishlikap chish hunilep ditenamit. Utkish irtasina bale blityach. Kilapay ruweb bli shtiachel. Kirisiak winabal chima usah musik Ut inka kish kanabeb chi atinak lima usah musik shbanak ninke shnauru. ¿Qué tal? Arin yogochi atinak chirish naklikutan atiklanak na ekuk. Lisake. Matojo tachiknak ng goulak sa lihu Lucas capítulo 23 ut versículo 54. Maholtika kwe na ki chiribak li Jesus chiruli cruz. Karukutan kil kik emank li Jesus chiruli cruz. Hunkwak kutan janak na cheli santilhu. Hunkwak kutan. O ship orta nareli ekunak kishikilish ol janak wili santilhu. Hokanak sa versículo 54. Nakataw. Nakyoke chik. Shishkup sinkilish tibeli Jesus chiruli cruz. Akyoke chik chishik shishmukubal. Unaschili versículo 54. Chirish chikaan. Que Koshesh kauresir sunun kilban utmira. Ut que ilang salik sábado hochan ru lischakrap lah Moises. Kawud nak ke ilang. Shbanak ke shkereta nak kuk kutan chik. Kawud. Shmoy chikan ru lisak Stigla chikan ikuk kutan. Ke ilan. Inka chike shbanish tibeli Jesus chiruli ekukaan. Shbanak sábado chikan. Atinaro kil. Hokanak mare aqua biomli esil lina kakwots ho molam adventista. Nakna tieli mank. Sail hilobal kutan chok akwe. Kunakin kashpazrib kaput naknikashche nak sail hilobal chok ake. Mikatrakhbi tok biyernes kwanko. Abanan. Likutan biyernes shake chikan nak shmoy klisake. Utmokon kunak shoril nak na moy klisake. Relik chichya nakin ka. Kwang sut nak chok chimoy kumare. O honal dik inaheb shkakal kasal reli ekuk. Kwanak chok chimoy sa kwakip honal. Kwanak olahuk asal chikmare li kwakip honal na ok chimoy. Maka kung honal tukup ang birakwi barkwi na moik. Halang-halak wili honal barkwi na moik. Abanan li chakrabahan barkwi nak na moik. Arash tikla chika ni kukutan. Toho renak na moik kuchikli sak'e chiruli kukutan. Shake chika ni hilobal kutan. Stikla chika ni kutan. Hokanak mare agwa biom li esil na tielimang. Sail shaman chok akwe. Kaut nak na tielimang chanke. Honakin geshpat ribe. Sa sábado. Jonas chirish calendario le Gregorio. Sahil shaman mikatrahabi tok sábado kwanko. Kaunak ningesche sahil shaman. Habanan sa lis calendario le Gregorio mahinatikla li shaman. Habanan sa lis calendario li Dios. Nakshmoy kilisak sábado. Stikla chikani penkutan li shaman. Ak halanchik shamanan. Ak shamanchik. O kanak na tielimang sahil shaman. Dentota katauruhain. Shbanak tial, nag-angelak kerish calendario le Gregoriano. Habanan. Nachalchish mushbal ruli hilo bal kutan. Nachalchish etbal li chakrab li kishakab li Dios chirish li hilo bal kutan. Shbanak laok ay nako naklikutan na raketoh sa shchi tokili okchin. Medianoche na yelimankre. Kualebre okchin. Habanan sa calendario ni Dios, narakenak na moik li sak'e. Utkuirach takashok li hilo baal kutan, horak li calendario li Gregoriano. Takamushrah ruli sábado. Kaut. Shbanak choke li sábado, tiklagrach chalento chitokil. Li kokchin. Kualebre kokchin. Aranshach tiklarach li sábado, horak sa calendario li Gregorio.
Habanan, yokinchis mushbal ruli sábado. Shbanak li Dios nas cheque, nas chakrabique, nak natikla, nak namoy kilisake sa likwak kutan. Honkanak Angel Rush que bal reital karuchoko. Ya alish calendario le kwa Gregorio nak Angelak chokeresh bisbal rokli shaman. Habanan, kui hain. Na okshah kilankil ru likare ru listaklaom ni Dios akaben. Tentoh kui takakanap chishbech banak tialstion kuink. Hoke sumendi apóstoles utilqua pero shben pab ankil religios ut ink areb kuink. Hak ekli naleba insa le kachol, hak ekli panuoma insa le kakwanhik. Kui kwankla pats omchirish naleba in, narunaka kanap hunakla kwesil chitsib ambil arin, arkui narunaka kekui hunakla komentario. Matka uslak kanap chokhe, yoko chisumenkil. Ut kui nakakotau tsibak chak tsibanchak sa lipukte si balatin renak naruah kui takasumela patsom. Habanani nakataw ha anak, tuk ik sa likapabal. Haimbili kutan siya kamamish pa ni Dios. Hokena tikla ut hokena rakhe. Mo sa chika nakakwan, nakakub ang bilchik-chiku chanunak ni Dios ng kostsol. Salislok lah atin. Li Dios yosop tesin kakwening kelabok banak sulubong kamong kaklakoy lubal ut akachakrabikib rikin hunchik litihok. At katyotyokil Dios mantiyo siya kwenak ng kuwaberesi chis silbal rish lalok lahatin. Suateng anik chis ebali katyok hung sa likakwang higir king kapapal chis nawanak la santilatin hali nagutukri likape. Suateng anika huy chiros lok inkila hilobal kutan. Chalok oninkil uchapab ankilat ka Dios. Osop tesieble ka komoni yoke chi apink relik angelain uthok ialah kuili yoke chi ilo kreat ka Dios. Aring ketauman la kwahom la santil musik kwang tasyakik inresh anong kichis hunilik areru lius. Salakok nakakartes kib sa shkawala kula li Jesus ng koti hok hokanta syak. Amen. Hokambi atinraro kilsh kotso kaguin la kwami wa Herbert tenin ningela bokbal rabin kilsh kasutil li chabil esilal hain rahlal sábado chalen sa kwakip honal tok sa kukup honal reli ekuk sa lika frecuencia 94.7 FM Unión Radio o do kakakwi chakulanik liketalil sa lika Facebook to ataw ho Adventistas erchi ni Dios yosop tesin kakwe. Liyal reanakwan. Aran kichashkos elinim la shulsa ishbeni ishk. Utko ochis yalbash metz eurik ineb li ralalsh kaholi ishk li hokyalchi ke kanak. Aneb li neke papanre li shakrab li Dios. Ut neke eskula sa ischol li cholo paom li Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.